Buenas tardes, Heshkerkono, Chihuahua Lakul, Yulhunkuti. Yulhunkuti Yul Proverbios leer, Proverbios 14:1 y Proverbios 12:1. Shihan Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Y Yulan 12:1, para aprender hay que amar la disciplina, es tonto despreciar la corrección. Tetyelok abno hun 12:1, ta choche hanabal solamente ei hunchan huncha onkonabal watchnabal y eyu chikikte hunabal tu yul an Biblia. Ei masan yul an Biblia tet chon kilon kuninal te chon chibeb ko te chon yulahko vida masanil ei yulan. Entonces tak amchikoches chik eshmo hunnabale ibil ku y amchikoches chikap snabal hunoch anima watch stohin speal svida chikalonino maniota esti o maniota nahti necio nashkato o tonto kamchikap techala hasta kamchikap on techal Dios necio también porque kalon shaal kota masani pero mampas kota ho hon chalbei la mujer cha edificar su hogar tet chochestol haun ishunti que buscalto emnahuina haun ishunti primero choche tol chikil han kuninal washchan chonkokoyo nep chikoye bien tet watch tahil y tet penahil por ejemplo te chikote te ei nah kichamil o nah ketbi ukem anna y hak alin chi kilt kochichon kolal o tol howal gal chikoch ka yetona hashpashan unin te chompashkan han unin maho ilunep maho onsnabale lo que cha choshpashile bashkatu howal entonces yetochipaheb hak aliotaheb howal entonces kay chonko kalaho kunash katu yin kamchikila kamchi kosayono konabal para que watch chonka onchip unin yul kona o watch chikil yul watch chkowane yul kona kay bashto emnahuina a veces emnahuina honoksha tedal yoche nachistos wane yula kay beitu y maniota hebna que tol ei bashon ish chi ya kan hebna beisna y que chon slaho ei kuna yoshal chkil que tol choksha yili hunsha pak o tol kaloni yalon hebna o hunsha isto watcha yili ish pero maniota hebta ish watchili ti manta yota chi swanes lo beha bash yishal o yistin buenas walchlo bash yuhish y tadalashkatu entonces ashkatu tolchi lajo heisna na yu porque trohbech tohtokan na hikam chisei hun snapal na bei Dios hasta chale na o ish pasho que beshish a veces chal chi kila ein watchal chi hun skana munna to ein o watchal chute hanti echt huno shai y pareja ashkatu chashi kam ellos chashashkatu tol necesita checo seis kane al Dios checo seyon snap al Dios para que chi kakin ku vida kakin ku kul checo wanen kunaya to ket bi chikilon kuninal para que wash chon chip aheb hagal chiwal yul hon koti nani ayeto yul an proverbios shwila hanti tachoche hanoksha versículo chikokan chi ka leer o ei hono pregunta acá comentario